أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على مسيب جلوة الدبة باوين يتد الله سبحانه وتعالى جولن أن الله دوم محمد صلى الله عليه وسلم. haray meɗen salminango islam. Haray hande inchallah ka kikiɗe ɗo eɗen mari yewtugol tasko ensemble fi qissa'aden goto mo Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴino e mum, okkori ɗum jawdi molanandi, kono o sali gollitirde jawdi ndin e laawol Allah, bal o bewiri ndi, o waɗiri ndi boneji ha Allah subhanahu wa ta'ala halkidimo e jawdi ndin. ɗulle ko o woni Karun. haray fi makko hino sifa ka Qur'an. haray ko fi on woni ko yewten inchallah. kono haray adi en fuɗɗade on darsu ɗon, haray mi andintina inchallah. haray e nder ndi leydi kami wonɗo fewndo ɗo woni Dakar, Sénégal. haray hande alhamdulillah menen kamen woniri ɗo min juuloyi juma ka jami'u kamen wonɗo hande. haray ko ɗum woni e nder nde sumayera ɗo hande min wawi wadde juma haray ka juulirde. ɗum noon haray tawata yimɓe ɓen mo kala koyo daro hara wano 1 métre ma 90 centimétre no hakkunde mo kala e oya, wa kazalika haray kadi mo kala hina waɗi masque. kono haray ko alhamdulillah haray juma on laatike hande Dakar ɗo. na noon juulirɗe ɗen fof, juulirɗe goo jaɓali juulugol, kono noon haray kadi buy woodi juuluɓe juma. haray si ɗum feƴƴi, miɗo salmina musidɓe julɓe nokku kala ka wawɗo wonde. haray inchallah no mi wiri noon hiɗe yewtude fi Karun. Karun jomira subhanahu wa ta'ala yewti fi makko ka alquran karim, o wi inna Karun kana min qawmi Musa. haray Karuna o ɗo ko yimɓe annam Musa ɓen woni ko o jeeya. haray jomirawo subhanahu wa ta'ala okkornomo jawdi bus. kanko e annam Musa ko ɓe cousin, ko ɓiɗɗo bappa annabi Musa. o heɓi jawdi ha tawi magasin ji makko ɗin jongete bimbi, sotte ha fayda e midi hara hino sottede, tellement magasin ji jawle e konu wi gollanayɓe mo. fuɗɗe kadi ka fana juula soke ha kikiɗe hara gaynaka. jomirawo subhanahu wa ta'ala yeeti en e alquranul karim wonde kanko Karun ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati uli quwwa. ande saabije jawdi Karuna ndin hino rondo ɗum jama jomiraɓe doole, har kadi no teddiri ɓe kar hamɓe naɓirta. donc hiɗen fama si Allah subhanahu wa ta'ala tigi wi hunde hino mawni ma hunde hinde ɗuuɗi, sikke o ala haray hinde ɗuuɗi, sabu ko kanko won tagu ɗon. jomirawo yeeti en haray Karuna saabije jawdi makko ndin haray hino teddani sukaɓe jama rondotoɓe. donc en andi o ɗo harno mari jawdi bus tigi o. haray woodi arɓe waajimo par ce que hari himo heewi jogagol mana piiji lux, piiji hara ko moƴƴinira ɗum kanŋe, har kadi himo bewi. kala yewtuɗo mo o hollira kanko ko jawdi makko ndin o holori. donc sa yewtimo o daro kadi o inna kanko ko e gandal makko e wawgol makko comptabilité o heɓi ndi jawdi, kanko hina goɗɗo ukko e makko. ɗum ɗon fo alquran on hino détaillani en. awa won ɗon tigi on o wuriri noon
ha nyande go anna Musa alayhi salam be ari be hollitimo fi zakka on wonde haray mo duwa itugol zakka be yetimo 1000 dinar kala ko jelo itata 100,000 dinar kala ko jelo itata o inni okay anna Musa aro jango hara mi ndari ko honno gasirta anna Musa senoyi be tawi o calculi o tawi tigi tigi on ko calculi do so itti dum fo ka jawdi makko no duudi ha fecciti 14 ko jawdi bus o tawi tigi tigi fayda o wakkilaki ittugol zakka o tawi dum do no duudi o andi zakka ko tawi on tigi mara jawdi buyi si innama 1000 francs be ya ittu 25 atawa duuda dum ko ha 10,000 marda kono kandi yahi 1 million wo 2 million 3 million atawa fuddike duudude jonno idon andi no wodi yimbe be Allah subhanahu wa ta'ala tagi hara wonki kin hino wuddi awa Karun tigi tigi on tay ka toujours e piiji go e masalaji kanko anna Musa be ala feppude piiji buyton awa o anna Musa e yimbe go be noddimo be innimo yo accu bewre la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin yo wattu yila tigi on o jabali fes o inni be pi o watana yila min ko yew tommi dum hay natta yan di jawdi innama utituhu ala ilmin indi ko gandal an e technique an woni ko Allah jonni min di jawdi d'ailleurs min Allah yidan o consideri Allah yido mo ko do asi Allah jonni mo jawndi don andi no wodi yimbe buyka adna do si be hebi jawdi siddo mabbe hebali ma badido be ma mo be wuridi be sikkay awa kambe Allah yido be anda jawdi ndin hebugol ndi hollirali Allah yide ko fen on dabbitete parce que une fois ndi wonali sabu ya male jango haray ko perdi ko hebdandi ko ndi dudi o puisque adna do a feƴƴata e mum berko bornotoɗa kon e cunkun ka walta ɗon e ko ñamta kon ɗiɗo tati lutti kon fof ko supplémentaire donc si tawi noon a wawa ndi utilise ude ndinaɓe e dewal Allah subhanahu wa ta'ala haray wallahi on tigi perdu donc Karun tigi tigi on o moɓodiri kanko e groupe goo marɓe jawdi e lendi bandiji ɓe waɗi réunion ɓe inni bon Musa o ɗo ko haynen ɗo kon ko faala ko jattugol en jawdi ndin kadi hay mo inna en ɗo ittugol 2,5% e ɗum ɗo en acceptata c'est inacceptable Karun wi ware milla mari plan tawi debbo bonɗo no e saare nden ɗon andi si debbo bonɗo woni e saare ko ɓen utilisete fiyo essayu déstabilise gol yimɓe marɓe valeur ɓen e saare nden ɗum na hande fuɗɗi na hanki na kaɗɗo hattata ara ko en faamu ɗum noon de on debbo hino wi e sibarta ɓe yide makko ɓe innimo bon meɗen faalama proposande min invita ɗo Musa e réunion yo waɗu bayana so fuɗɗike bayana on o nder ko wajoto kon meɗen faala an sibarta si a landoyama si tawi bonki yani hakkunde ma e makko wi'a hi o waɗi dizina inna kadi o yoɓeno hara ko ɗum men faala ɓe inni jon noon fi ɗum ɗon hara men yoɓete ɗo luluru tew kange patron ji tum ɓe kafidiri mo kala itti seeɗa woni sakun kange ɓe yoɓi sibarta o jaɓi bon kon noon sibarta no andi wondema anna Musa ko annabajo kanko himo andi ɗum malgré ko debbo bonɗo andiraɗo ko wiyete kon debbo bonɗo e fopp no andimo quoi ok won ɗon nde ñande ɓe tummodiri ɓe bus ɓe invité anna Musa seni fi waɗugol yewtere anna Musa no jeeya ko yewtiɓe wondema harayde yo ɓe andu awa goɗɗo so waɗi zina tawi himo o jomba haray ko yo focce si tawi himo jombi haray ko yo rijime tun no yewtirno ɗum Karun kisa wiye miɗo landiti ɗon ɓeyni ko no landita o ni si tawi noon o waɗɗo zina ko an o wonɗo me wajade tigi tawi noon ko an tigi woni bonɗo on a wonɗo wajade on annan Musa maki a'udhu billah miɗo mooli Allah waɗugol zina ɗum e gandal an hara ko min immoto heɓa décision yahugol waɗa ɗum yo Allah dandan ɗum min heɓali ngo miijo ha hande
o yo men nanino wole ɗo an e sibarta o waddi zina debbo bonɗo wonɗo ɗo on fof no andi mo men nani ange makko on nangidama annan Musa e maki ok joni a noddemo o seedito debbo on nodda ɓe yennimo bon boton kange ko kanɗa kon fi mum hewti joni haray ko ya artigi tigi on seeditoɗa tigi tigi haray wonde o waddi bonke debbo on hewti yimɓe no heewi jooɗi ha ni e to o hewti o inni awa haray ɓe landimo anna Musa wi acce mi landomo min o wi mi landorima Allah halkuɗo fir'auna o dandinmi mi landorima Allah o landorimo sifa non tawi yimɓe bus ko halka toñuɓe e piiji ɓaye raɓɓiɗinto tun qissa on annan Musa sitanimo ɗon sériji wi mi landorima on Allah jo waɗɗo ɗin piiji fof yeeto lan si tawi ha hande enen ɗiɗo bonkiyandi en hakkunde ma e Allah debbo on uggini ha ɓanti o inni heye ɓaynamo wol fenande ko Karuna o e groupe mum o yoɓinmi boto hon kange fiyo mi wi'u min e am Musa e waddi zina ko ɓe yoɓa few fi déstabilise golma haray ko ɗum ɗon tigi tigi on komi puusaɗo on tuma annan Musa wi joni jama mi watti ɗum e soke mon tigi tigi on satti e yimɓe ɓen fof Allah subhanahu wa ta'ala tawi ɗum ɗo ngulindita o annan Musa ko wi'a kon o waɗi bone o aden fewɗo o wattamo bonɗo Allah immini malaikajo yo ar inna annan Musa Allah eltanimo leydi ndin yo wowlu kala ko o faala ɗum waɗay Karuna kisan annan Musa wi Karuna koko waɗɗa ɗo haray mi alama accande Karuna wi fus ko wawɗa ala hay mere donc Karuna tigi wi joni mo kala e men yo waɗu ko wawi e oya yo du'o e hoore oya o fandi kanko ɓaymo mari jawdi so wi joni yo annan Musa yo hoɓɓe nangumo ɓe nangaymo o fandi ɗum kanko mo desidi kanko o imminay ɗon woɓɓe on acci hakke de ko woɓɓe on nannodude ni donc haray o imminay ko direct ko yaha nanga e annan Musa kadi joni desidi toroto Allah e hoore makko on tuma annan Musa ɓe maki bon kala e mon anduɗo ko Karuna e groupe mum on jokki yo yahu ton kala e mon anduɗo ko min e Allah on woni ko on tigi suɓi yo arduga bon bus immi ardi ka annan Musa woni ton wono mawɗo goto no ɗon on ɗon inni he menen men jokkiri ka jawndi woni ga tigi tigi on bon Karuna wi ella ala ɓe daari seeɗaɓe ɓe tawti on ɗon mawɗo e kañumma e Karuna ɓe wontirto annan Musa wi leydi moɗumo e muyande Allah kaw dari ɗon tun kanko e groupe makko on ɓe tawi teppe maɓɓe ɗen nangama annan Musa maki mi wi moɗumo ndi moɗi mo haka gelenji o wi moɗumo ndi moɗi mo haka koppi o wi moɗumo ndi moɗi mo haka buse o wi moɗumo ndi moɗi mo haka keeci kanko Karuna wandi o halkoto woni o inni Musa mi tuubi o wi moɗumo ndi moɗi mo ha o hewti ɗo o tuubi annan Musa maki o ndi moɗumo par ce que oɗo ko déstabilise gol dina Allah kam faala bonna fi annabajo on fes ndi moɗi mo ha o muti tule ndi moɗi mo kanko Karuna donc ko ni woni ko sakkitori on tuma annan Musa maki yo ndi moɗu kadi kala jawdi makko ka woni leydi ndin fecci kala kuɓeje makko e paleji e kala ko o marno naati ton ɗon andi ko wiyete seisme kon ɓisi nder ton leydi ndin ndi hiɓɓodira fop muti ko ni kanko Karuna woni ko sakkitori joni non haray yen andu oɗo ko addanimo ɗum ɗo ko fihi mo wi'a yo ittu zakka o sali haqqe Allah on donc haray hiɗen heɓa leçon e muɗum honɗum wondema goɗɗo wallahi fi a heɓi jawdi honɗum nde ko aduna ɗo a noosi a waɗi pati a waɗi payagu honɗum nde si ndi wonanalima sabu ya malo e janngo haray a perdu ɗum ko go'o ɗiɗi hiɗen anda kadi jaka goɗɗo sa heɓi valeur a darjini heɓoto toujours bandiji wonɗi contre ma ɗin noon bandiji no wawi wonde ko jon jawdiɓe no wawi wonde kadi ko janguɓe no apiji fof waway ɓe immingol jira bande ma fi ko déstabilise
ɗum haray ko en andu ɗum woni ɗiɗi. Tammun ɗum ko en andu kadi wondema haray zakka ko farilla Allah, ina goɗɗo je ko Allah farle e mum, ko kanko inni yo haqqe miskimɓe ɓen itte ka jawdi jonne. Eɗen andi ena wonɓe kala eɗe toɓen, eɗen andi hitande kala e yoɓa impôt ko même chose. Bon awa naya ɓun ɗum ko en andu ka toujours no wodi yimɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala naafiqiɓe jokka ɓe fenande ka wonɗon. Sina ɗum ala ko jokkuno garuna wa nden nyande kono yi mawɗo e groupe go ɓenɗo yewno jokki garuna sembingol fenande nden. Donc haray finalement tigi tigi on ɓe wi e defte go wondema nyande o nyande garuna o mutay ittiri darde makko nde, so fe koyɗen siwali ɗo hande jango o mutay waɗon hoore nden kadi ko ɗon nde artoyta, ko non no nyande o mutay in partie, nyande o mutay ɓenni ha o memo yeke wete thara ton ko lending hatti ton, nyande non teppere makko tippi ɗo wo dargal darto. Donc haray ko ɗum ɗo woni ko ɓe ɓeyti ka fillaye ton. Ala kulli hal haray ko e watta yila go ta en bewir jawdi few, ɗiɗi itten zakka, anden zakka ko Allah farli. Donc haray inchallah ko ɗum ɗo marno ko mi andintina on ko kikiɗe ɗo. Haray ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala e wonɓe ɓen ka ligne woni e darde ɗo, yo Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴin hajuji maɓɓe. Toɓɓen itti zakka yo Allah jaɓanɓe, ɓe ittali ɓen yo Allah newnanɓe, o newina ɓerɗe maɓɓe ɗen ɓe itta zakka on. Haray iɗen toro inchallah kala daruɓe nde yewtere ɗo heɓi to leeso yo feƴƴinande woɓɓe go kañum kadi ɓe naftarande. Haray yo Allah kafidu en fof baraji ɗin. Haray iɗen andintina ka sappo sakkitoro ɗo hino mutade fota fota koye wakkilo qiyamul layli jemmaji on haysko darɗe ɗiɗi mo kala hino wawi julde ka suudu mum. Haray baraji molanaɗi no e mum e ɓantagol darja e heɓugol yarlu e Allah. Haray mi salmini on ha jango kadi. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma onon landi ɓen ɗo ko honto e Dakar moni haray ko Tiwawon Peulh Apix. Haray assalamu aleykum wa rahmatullah.